I don't think that there is a boundaries issue. Our boundaries are clear. There is no boundary issues out here. The people out here in Khanduli, they are encroachers. I would say they are encroachers. Kipai Karbi Anglong ki basyang basah po ke jela Assam bat sa marjan border bat ke jela Meghalaya hi kata hakilain West Jaintia Hills ke jela Meghalaya. Kipai Karbi Anglong man kipor ki jupen thut ki jupen dik bat ki beakrat ru kipai khasipnar wala ki rong haki jaka jongki tangkhendiat ru. Hakaba haki benai ki baladab nilasakhi baki pai Karbi Anglong ki lapin jad dusman ya ki klau ki betab ki badai hapok senang Khanduli kata hapok ke jela Meghalaya. Henry haki teo ki baladab juni benai Agos hi ki pai Karbi Anglong hakabau presiden jaka Seng Karbi Anglong Student Union ula berngam mi ki pai ba khasi ki badan hapok Khanduli badu uang balaki khasi ke mi na tika senang kamut un pen khitma kumbajia hapok ke jela Manipur. Henry tang kumba saus ngi syadin hi ki pai ba Karbi Anglong sa sisin klap penibor dak baki penjapen prasendan ye ki jingthong ceki riu song senang ki khasi penar hapok ketika senang lapangan. A sangsat ki khasi jengi ki khasi penaru hakabaki jaj bedriu jengi ki long ki bajai jai palat bat man ki por ki jusha pendik ki jusha pentut ki jusha le dusman bat syawan turu ki jaka ki puta hakaba mengi ki khasi ki penar ngidei hok bankam ya kita ki jaka kumta kane ko ke jingjia ke belajia mentak sengi hi hakabaki KSU ketika Namdong area unit ki leyo ban batno ya kali Assam ya kabala labu dan yu number plate AS02 EB Khendain Rio Arsan kane kali Assam la sakhiru syapo bagi deki jaj ben Rio Karbi Anglong ki basyang hapo ketika kali ka KSU kelayo abad ya ketika kali hapo upud usam jaka jela Meghalaya kata hapo ketika senang lapangap bat ketika kali ru kadan ya kejing temu ban lai syapo kanang ba jawai hapo West Jaintia Hills na kali yang jok KSU Namdong area unit mud marmar kalapan pai biang no ya kita ki lai ngot ki pai Karbi Anglong balik pen pai syapo Assam hadin bekilawan ban wandrong bian syapo upur usam jaka jela Meghalaya hakaba kat baki pai Karbi Anglong pat kim syaya kali Meghalaya bakandrong syapo upur usam jaka jela Assam bat kata hapo kita ki than Karbi Anglong ka KSU Namdong area unit kala berngamru ya ka KSA ka seng jaka Karbi Anglong bat kala ong haba pisdang kumtangin pinkut ang ka KSU